گدان ٹی وی تران مراکش شاہ رخ خان میں پر مہرین سلام سرباتا شرفمند شمار جگہ ہر کجات میں زند مان وشبات انچشکے میں بلوچستان تا چارن کے بلوچستان ریاستی ہم جبر گشے کے ریاستی زوران کیا جتا جتائیں ہر واحد سراوتی ہربا بدل کرتگاں اور اذیت بلوچ ارد آتگ کدی ڈیتھ اسکواڈ نام سرا علاقہ ہے مردمان زرتا کہ ہمائنا امپاور کرتگاں توپنگ داتگاں کہ آہاں بدماشی کرتا مردم اغوا کرتگاں یا کہ کشتگاں یا زرگتگاں کدی کدی جند وتی اصلی شکل آہتاگو تی یونیفارمانی تہا اور بڑے بڑے سول وردیانی تہاگو وی گو دگا بلائیں گاڑیاں کے تو بلوچانی گسانی تہا علاقہ نی تہا مردمانہ زالبول مردین یا کہ گنڈو ایش نچاری تو کدی کجا کے دل کشید ہماگوتی کارکان تو روتے ہیں یا کہ تو گندے کہ سی ٹی ڈی اے ایک فورس سے جوڑ بو ای فورس سے کار چی تا ای فورس سے کار ہما بو تگتا ما گندگایا کہ ہما کار کے چیریں ادارہاں کرتگاں یا کہ ہما طاقتور ادارہاں کرتگاں ہما کارانا یک لیگل طریقہ یا بادیں رنداں جانکو شہید کنک بوتگاں کدی کے دل بلوٹی تیں اور آما گسانی تہا روتے پا واجہانی گوشے کے سرا ایک مدن خطرناک چیزیں کہ برچی رنگا ہر علاقہ نی تالا بوتا ایک ورنہ ورتک سے آکس بے چس کنک بوتگت کہ آ دادشاہ بلوچ کہ گریشا نندو کی بوتا گریشا نندو کی بلے چونا آتا کراچی بوتا شفٹ بوتا آئی یارا ہوں اوار جتا مرچی میں مستر گپ کنا دادشاہ بابتا کہ دادشاہ کجا ورک بوتا چون پرک بوتا ای گوھار میں تران مراکش مہمان ہے میں بارک فوزی بلوچ السلام علیکم فوزی بلوچ میں نتوارش میں آتے ہوئے دیوانا. وعلیکم السلام تیمو منت وارا سر. جی فوزی ہمارا چونا بعض افسوس بھی کہ برگ ہر گسانی تا ہستاں روچی ایک کے گسانی مرچی تہی آئیں دیگا پنچ دہے بستسی گسانی تا میں ہستاں ری کے براسیں ایک زاگیں درساں بلوچ ہمیں درد آماچیں تو کم بارے بعض قصہ باری گوشے کہ دادشاہ جند وط کنگایت چی اور کجا چی برگ بو. جی منت وار اصلا ما گریشے جامنندے بلے مارا دیریں کہ ما کراچی شفٹ بوتگاں ادا اوکس بیانشتگاں ماری پورے سیڈ آئیں شکی داد سے چونا ہاں انٹر کرتا انٹر چرند ما کراچی ہستگیں بڑا مالی حالت شرنا بوتگیں واسطہ دادشاہ دیما وانت نہ کرتا باقی لوگ اسٹڈی کرتگے بلوچی نوشتہ کرتگے او بک کے وانتا بس ہمیں کاری بوتگاں باقی شینچ ایکٹیویٹیز گونگون نہ بوتا کجا چے برگ بو ہمدا اوکس بیا میں لوگا چے برگ بیتے گسے تا آتا ٹائم چے ٹائم آ جی وہ 11 اگست 2023 ہے شپے تقریباً 2 بج بھی تھے کھائیں لوگا چے مطلب باقی لوگ فیملی مردم خاص سے سرپد نہ بھی تھے ہنچو کھائیں آستے آستے تانا ہما روما منی پیسواب بھی تھے ہما کمرہ رواں او داد ہوں عمودہ بھی تھے کہ درستان چے پیسر دادے جندہ برنتے اور پیسوشی منو آواز پاد کھائیں وحدے من ہچ دادے جندہ نگندہ منی پیسرا سمجھا نیت کا کہ چونی مردم اچھی آستا گا من سما کرتا ہمیں ٹائمہ ای درازہ چیزاں پروشگا بوتا گا ہمیشہ تو کا دادے چیز بوتا گا آئی آلہ کتاب ہوں چیز دورتا او سامان ہوں بازے نبورتا گے او دادا رئیشی چی پیسر بلے چیز کرتا گے مطلب آمین چو دروازہ پچ کرتا گے رسان ساری داد دورتا گے مطلب آیا زانتا کہ داد کجام کمرے تا وقتا آیا ایہوں زانتا کہ داد سامان کجام الماری تا ہی رنگوں جی جی جیو اسی کے باقی ہیچ کمرہ میں نشتا باقی لوگ نچارتا گا ہما کمرہ کے آدھگی براس واب بوتا بس آ کمرہ ڈننا چی بند کرتا گے باقی شنی مطلب چمپرن رند ظاہر با شنی آواز ہیچ نبوتا او باقی ہیچ جاگا نشتا تاہنا دادے روما ڈارے کہتا گا او دیکھ جست پدش نہ کرتا بس داد بڑتا گے او دادے برگا چی رند کرتا تقریباً 5-6 کائیں رومے تو کا روما پٹا کتاب ہوں براں دادے گدہ ہوں بریف کیسا ہوں کٹا براں باقی ہمیں درازہ تو کا داد کتابی نوک لکھا گا بیتے ہمیں درستین چیز ہمیں درازہ تو کا بنگوڑا ہمیشہ با ڈوکومنٹس ہیں بادا دے شما ہمیں کیسے تا وقت کی تو مطلب ہمیں 4 دیواری تھا ایتے شما باقی فیملی مردم خاندان ہے جی وہ منی جندے تو موجود نہ ہوتا بلے باقی فیملی ہمیں اکی لوگے تو کا بتا گا تانا کمرہ لگا اور پیسہ تا چون زانت کے سی ٹی ڈی مردم آئیشاں گپے جاتا گا یا کہ چن چیزیں پیس کشی ماں پیسر دیستا گا ماں کدی بھی وردی والا نہ دیستا اچھا وردیاں نہیں تا مطلب بوتا گا ماں رین
جيو ما رينجر ديستا ما اف سي ديستا عشان يوزن وردي ولا بوتغا عشان وردي अलग بوتغا थोड़ा मन गप कन मतलब जोहत करता कि मन गप जनक लोटा भले मन ना पादाय के शिष्टा ना मन गप्पे शिष्टा तो पंगी अत्ता मनी सरब नोष्टा ता कुछ तो पादमया మా బస్సుతి కారాకన తో పాదమయ బాకి దరాయ గటింబా సామాన్ సుర్తగన్ దర్కపగబుత కొడంగుష్టకి మా సిటిడి వాలాయ్ What gushtesh ki ma CTD wala pada akhira. జియో జియో దిగేచ్ గప్పిష్న జిత బస్ పిసర ఎక్రంది జుస్తిష్కుత కవాటే చాబి కుజామా పిసర గుష్ట మన నజానా కూడా కవాట్ ప్రోష్టగేష్ चीज कशितगन दराय गटिंबा बस हमें गुश्तगेश के మా సిటిడి వాలాయ్ Kushuma pada ayan ke gushtet ki ma CTD wala hai kushuma CTD office ya ke pada थाने या सरकारी जगह या शोते मतलब के दूषी में कैसे तरह मतलब होता FIR है तरह. జియో మా సోబస్రామెన్ చూదా అస్తం లోగా జస్ట్ కొర్తా సిచువేషన్ చూం బుతగన్ చీచి బుతగన్ మాయిగ పద బొర్తాయిద నజదీకి पुलिस थाना और मागुश्त की सीटीडी वाला बुतगा बाकायदा मारा गुश्ती मावती इदारा हनी खिलाफ FIR दर्ज न कने सीटीडी में इदारा में एजेंसी माहो हमें गुश्त अगर शुमा एजेंसी और बाद शुमारा इतला बेदा मर्दमानी बरगा याम तो शुमा वत बे बेवरते जिके अगर गुनाह है कुर्ते के शुमा बायदे तीसरारा यक्की दुरंदा बगुश्ते की ते हूं मसले चीजें हस्ते भले चुशे हिच न बूता डायरेक्ट शुमा तक शपे नीमा चेस करता बुरता भले इसी की मैं FIR दर्ज न करते मारा उसी CTD ऑफिस बरे गार्डना मा CTD ऑफिस अशोता जियो शोते जी जियो मा CTD ऑफिस अशोता ऑफिस हमारा तो का पुत्र गणेश थे हम दच का साने राय असत हम दा मैं गो मगप्पे जा प्रमागुश की मैचू मर्दों में दोषी बेगवा बुता गुश्त की मैं CTD वाला है उड़ाइशिया कंदित में सरा हमें गुश्ते कि माँ बेबरा माँ हाल न दिया वो पता डायरेक्ट गुशिश माँ बलोचे माँ गुश था मतलब CTD देगा कसरा चेस्ना करते थाना बलोचंबा शुमारे जोस्ती को शो बलूचे जी ओ मिंचु माँ शोता माँ में गप्पा ने एयर को कोई चुश दोषी मसले बुता मैं मर्दों शुमारता गुश्ते शुमा बलोचे पता गुशी जी ना माँ मर्दों में हिच नहीं आता और अगर माँ ब्यारा शुमारे 24 घंटे तो का कॉल कहते हैं भले 24 घंटे चेला मर्ची अश्त्रोशी बुता अंगत ना फोने ना हाले ना दिगे चीजें आता इशी अबेद गुड़ शुमा देगा जागा मतलब यक्की वो पाक उधर हमेशा के तो दारा ये तरह ये सरकार कर FIR कने या कि तो हमें फोर्स नहीं कर रही है ये वांची जागे कि उधर में 10 न रसी और गप कुछ दरंग ने भी भले देखो बातें बलूच तंजीमा बलूच पार्टियाँ क्या हमें हवाले कार करने गए शुमा ईशा नहीं कर रहा है कि बलूच लीडर हैं सियासी पार्टियाँ आयांगो कसिया होती बुर्तका को होती अर्जारा आयनी करा वाकया है जी देखिए माँ जागा नष्टगा माँ थाना HRCP ऑफिस अष्टगा और बाकी माँ कोर्ट का पिटीशन वास्ता हूँ शोतगा पिटीशन में जमा दाता पिटीशन का दी जमा कुछ माँ तकरीबन 4 रोज बीते जमा करता है रेंगे वास्ता भले मारांगा तवारे न करता हाँ शो वकील दाश्ते का जियो अच्छा चुना दाद से जिंद ची का नगाया जी चुना इसी की मारा इधर मतलब जॉब रोजगार इसे जी ना मारा अस्तें चुना हा दुकाने अस्तें दादम दा दुकाने बुता बोले गेश्ते लोगा बुता दाद शुभ मस्तरे बरासें लोग है देगा अस्तें को जी ना दुरुस्त जी ना बरासांच कस्तरी नहीं दाद दुरुस्त बरासांच कस्तरी चुकुर शुमा बामा कदीरी दे कैंपा या फायदा उतनी नाम दर्ज को मर्द में जी VBNTR माँ कोशिश के मैं मर्दों में भीगवाएं इशी अबे पेसरा कदी ईशान चुशे दमकी या कुछ गप्पे आता शुभ ने मगा यानी आता या शुभ ये दारान ने मगा या कि मर्दों ने मगा कैसे है दाद से गप्पे जाता पेसरा या इन जी ना पेसरा है चुशी मसला न बुता और कदी हूँ ये उन्हें गप्पे सुना जाता कस्या के ये चीबू गाए मतलब कि चुशी वाक्य दीमा कहते हैं इस सर पर न बुता हाँ तो पैसा ना वो किशन तेरा चिक्का बूते कैसे ताकत बाज बूते का मैं वर्दी वाला जियो पे उसी तकरीबन 4-5 चाची गेश ताना कमरे तो का बुतगा बाकी इसी के गाड़ी माना दी इस गाड़ी सब दूर उठता रहता गंतेश तो उतरा रंद चार तक भले इसी के मर्दों तक बाज बुतगा हर कमरा नहीं दपा
کی اوشتا تھا تی پیس داد سے بار جوس نہ کرتا شو کجا بارتے کارتے نیارتے چیا ادورنا جی نہ پس گوشی منی ایچ سمجھا کارنا کرتا کہ چیب ہوا گئے منو اے ہوں نجیڑتا کہ دادے برا گاستگا من گوشتا بھتکن دیگی مسئلے یہاں کی دے دوزی چیزیں انچی چیزیں بلے ایشی کہ منہ چوڑا پادائے گے نیشتا منی گپا کدی کوئی تیار نہ بوتا منہ گپے بھی نیشتا ادیشیا والے شو کیمپ پہ ہوں کراچی جتگت شو گڑا شو کیمپ چون بو شو اسٹرائک پروٹیسٹ شو کرنا گئے تھی انگا ہستے یا جی نہ ما چونا ہاں دو روچے کیمپ پہ جتگت دو میرو چما مظاہرہ ہوں کرتگت ایشی کہ مارا چویں خاص نے ریسپونس ہچ نہ رستا چونا ہوں ریاست نے مگا کدی بھی بلوچرا آئی آوڑا ریسپونس نہ داتا و گوش نہ داشتا باقی ما فی الحال تی دروچے واسطہ کیمپ ختم کرتا اگا یل دنتے و شر نہ داتے گڑا ما دیما ہون چیورن چیزیں بے کنا شما چو لائے عمل سوچتا چیزی فکری کرتا کہ ہمارا پرس کا یل مدم اچھی کنا اسٹرائک کرنا یا کہ پروٹیسٹن نندا یا کیمپر وہاں یا کہ عدالت تو ہائی کورٹ دگنی مگیر وہاں شو چے جیڑتا جی ما ارادہ کرتا کہ دیما پروٹیسٹ چیزیں بے کنا باقی کورٹ لیگل طریقہ کار چلا گیا ایش بنتے جی شرفندہ ما گو ہمیں دانکا ہوتی دیوان ہمدہ اثر کنا کہ پاکستان مدام ہوتی ہمیں جبر یا کوڑا داشتگاں بلے شکل اور طریقہ چینج کرتگاں یا بدل کرتگاں کدی ڈیت اسکواڈ نامہ کدی ملا ہانی نامہ کدی دیگا یک دوست ڈونگانی نامہ کہ علاقہ تہا آئے مردمانی برگ چسکنگ اور گار کنگے ہما ہوتی سلسلہ ہما جاری داشتا بل میں مدام گوشتا کہ گارو بیگو ہیں مردمانی جیڑا بلوچ جیڑ ہیں اشار ہے ایک پارٹی حل کرتنکاں پرچہ کہ ایک پارٹی جیڑا نہیں ایک پارٹی مردوں میں نکنگو آرچست کنگا نہیں یہ بلوچ جیڑا ہیں بلوچ جیڑا ہارے تاکہ بلوچ نبے اور جد جود نکنے آئی حل چو آسانی یا درات کرت نکاں گو ہمیں دانکا دیوانو ود پاس آسر بھی تاکہ دیمے مرگشہ زندمان وشبہ